Kilimetse kilitje. Fela umpona kilitje monna. Ke kile retirement mosebetsing. Ke ntse ke re ke phelela bona bana ba baka ba. Kante mme wa bona ntsa le busy ntsa ntsamaya. Wa bona bothata bo aka buiwane ntate. Ha ke tlo motloela tlo o tlo nqetella mosadi o. But hona tje ha re yeng lo nthusang ha tswe. Tsamaya understand nene. Okay ngiyaniva kodwa baba okay so uthi wena kuthina ubaba ungakwazi ukuthi umsize phalazi yonke leyo nto mhlawumbe. Yebo ngithe vele ngizomnceda ngicela ukuthi angene manje ngimnike ilokhuzana imbiza yakhe yokuphuza. Ke ne ke ngotse bane ke kopa thuso bane ntate wa ka o dula a kula. Ha selemo sentse se tlo fela o dula a tshwara ke stroke o tshwara ke hloho wa thuthumela le no o sentse mokadile o santse a thuthumela le no tjenana and o tlwelletse le mosebetsi ha re sana le ntwe re jang kontlong ditšhelete tsa di bile tsa tswa o ikgalaya dingakeng ha ba mothusi ba mo fa dipidisi tse re sa tsebeng hore di mothusa ka eng because ba re ha ba bone hore na bothata ba ke bofeng mara still ba mo fa dipidisi so re bolelletse le mama hore mama papa wa kula jwale re ye ko re lo hlola ko dizangomeng and mo ka ha batlo re dizangomeng re lo hlola o go jwetsa hore yena ha batle dizangoma di tla makela mathata o santsana le mathata mo ntlong jwale hai ke kopa thuso hore ke a gola mhlambele ka re thusa. Molweni mandizibulise lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS Finance Lovers inkumkane abandaziyo banimbiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngabantu abadala lana sibhalele ngunono kahle on behalf of utatakhe wathi Josie Pescope ndidla ngonibukela lapha enkundleni zokuxhumana na ku YouTube nisiza abantu bengicela ukuthi nathi nifike ekasilethu nizosinceda ngoba ubaba bami akaphathekanga kakuhle neze sathi ungawari wena nono thina lapho singabobeza sabelela sibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sokunceda ngaleyo inkingo obhekane nayo mayingabe siyakhona ukuthi sidile nayo umuntu omdala nibulise futhi kwakhona ninjani baba? Siyaphila mfowethu. Siyaphila nathi umuntu omdala. Ngiyaxolisa mani baba ngibuye ngixolise ngiyazi bengixolisile the time siphuma la emotweni ukuthi sizokumisa lana uyabo endleleni kanje sine reason yona baba ngoba is because of kunabantu abasibhekelele la eshowini yethu ngoba ubaba uyaza ngithi nani nisithole enkundleni zokuxhumana ngoba sisiza abantu so kunabantu abasibhekelele esithanda ukuthi each and every time mayingabe kune case esibhizi ngayo yabo isituation esibhekane nayo sikwazi ukuthi siqale ngokuthi sibuze lo lidaba ukuthi kwenzakalani kahle bezokwazi ukuthi nabo beunderstand ukuthi Josie Pescope namhlanje idila ngento ethile yabona umuntu omdala inkinga ikuphi baba singaninceda kanjani mhlawumbe ngingaqala ngibuza indodakazi yakho because uyena ongathi uyena obebhalile uyabona ukuthi yebo unoni uthe ubani kaneni igama Atlegang. Atlegang. Okay sisahlekanga bengicela nje ukuthi usichazele kancinci ukuthi why usibhalele namhlanje. Ke ne ke ngotse bane ke kopa thuso bane ntate wa ka o dula a kula. Ha selemo sentse se tlo fela o dula a tshwara ke stroke o tshwara ke hloho wa thuthumela le no o sentse mokadile o santse a thuthumela le no tjenana and o tlwelletse le mosebetsi ha re sana le ntwe re jang kontlong ditšhelete tsa di bile tsa tswa o ikgalaya dingakeng ha ba mothusi ba mo fa dipidisi tse re sa tsebeng hore di mothusa ka eng because ba re ha ba bone hore na bothata ba ke bofeng mara still ba mo fa dipidisi so re bolelletse le mama hore mama papa wa kula jwale re ye ko re lo hlola ko dizangomeng and mo ka ha batlo re dizangomeng re lo hlola o go jwetsa hore yena ha batle dizangoma di tla makela mathata o santsana le mathata mo ntlong jwale hai ke kopa thuso hore ke a gola mhlambele ka re thusa. No ngiya understand wena nono ukuthi ubaba uthi unokugula nje mayingabe kuyophela unyaka yabo and manje unokuphatha istroke ephathena ngamathambo into efana nale qha into engi understand ukuthi umama why ngoba okay mayingazi understand inyanga wayengafuni niye kuba prophet ke abathandazela abantu abathandazelayo akabafuni nabo ha ba batli a re bona ena ha rati ntho tse ha believe le mo baba ngiyaxolisa man ngicela nje ukuthi ngive from la kuwena umuntu omdala ngoba wena lo ophethe izinhlungu yabo umuntu omdala ufila kanjani kuba kanjani kahle mhlambe yini ekuphathayo mangabe kuqala ukuthi kuyophela unyaka kanje bafowethu bana bothata bo ke na le ngibona go boholo man go ba fo
ke tla o bolela ke re ha jara e tlo fela nje jara engwe le engwe ke ntho e etsahalang ho nna every year nje makwephela unyaka kumele iyaqala ha o tlo fela nje jara o qala mathata so ufilani umuntu omdala kuba kanjani inhloboni yenhlungu ozifilayo ke tshwara ska hangwana tshilo wo hlo bo a ke tsebe o etsahalang mo ke a tshwara ke a faseha nje uyabopheka ke a bona mo malemo o mo tlase mo kutlwe dintho ka re ya mfasa kutlwe ke ikutlwe le nna gore wa bona hona tje ho bima ke tsebe o etsahalang kana so manje umuntu omdala ngoba unoni uyamenshina lana ukuthi unokuya esibhedlela bathi ababona nix banokukufaka mhlambe ko scan ukuthi bebone ukuthi kwenzakalani ngaphakathi komzimba wakho hayi bona tsebila di sa sebetsa bana hona doctor exercise ama ke tsamele di doctor kaofela nama private doctor nje bonke ulahlekelwa zimali ngaleso sikhathi a ke na a bona hona tshekile tje ha ke sana le tšhelete a bone se ke batla thuso ho lona hore jwanong ke etsa jwang ha so le hobe mina enenye into engangiphathi kakuhle bengithanda nje uva ngibonga indodakazi yakho ukuthi nono big ups ngoba idlozi lakho leli lisaphila uyabo ukuthi uzomphakamela ubaba wakho ukuthi ebe right kuyo yonke le situation kodwa senze konke okusemandleni umuntu omdala ukuthi sibone ukuthi singathola umuntu ngoba nawe nani nokubona ukuthi sinokusebenza nabantu la ku Jozi Bioscope abantu abasincedisayo yabo mangabe umuntu khona inkinga onayo omhlambe ngoba thina sisebenza ngakwamehlo nje yabona ngokwenyama ukhona abantu abasebenza spiritual abakwazi ukubona into ezithekile ezingale thina singakwazi ukuthi siyibone ngamehlo wethu wenyama yabo umuntu omdala so yes kukhona umuntu esike samcela ukuthi ngoba sisosuka njengamanje siye kuyena ukuthi nje besafuna ukuthi si understand cha into engayi understand umuntu omdala ukuthi unkosikazi yena wayezokhohlakala kanjena beside ngoba kumele ngabe uyaxhasa kuyo yonke le situation ohamba odlula kuyona hayi uma ubile ke mathata la ugcina mara uthando lisekhona nisathandana yonke into right yena ntse re dula kaofela bophelo ntse bo tswela pele mara bona ha nka qala nje ke re ke batla ska hangwana sa tshilo ha o tla mo prophet ha ba batle ntho tseo ha ke tsebe o etsala mhlawumbe ngumuntu ongakholelwa ufisha sijudge lapho thina angithi omnye nomunye unenkolelo zakhe bomini yabo khona omunye umuntu ongakholelwa enkonzweni khona ongakholelwa ezangomeni into efana naleyo yabo kodwa yona iyangithuza yona Mr Jones because manje the way ubaba uyichaza ngakhona uyasho ukuthi babahambile odoctor ulahlekele nazo imali na yonke leyo nto and manje naye lento emphethe ise uye thing kuvele kufasisisa kuba nzima inhloko uyayibona uyayibona nje ukugula ungazi ukuthi ubhlungu uphi wenzani hayi askisba kodwa ke mfana mangilala le story les la ngimosheka khona kakhulu ukuthi umama ngathi akekho akana support kubaba kuze kuzosuka umntwana siyambonga yena kanti bekumele kube uyimama osukumayo so asisebenza ngalendlela esisebenza ngayo mfana akukho kunye ngoba manje nawo baba sozo wasibhalela kushuthi singenza kwenzeka because mhlambe yena uma unokwakhe naye ethi hayi mina mhlambe uthi hayi mina ngithandaza endlini yena umuyena wami uzophila endlini ngaloko inkolelo yami ukuthi mina ngizothandazela amanzi ngimnikeze ubaba uzo akunanidi ukuthi ebantwini yabo ngoba simjudge naye ngendlela sazi kuphela ukuthi kwenzakalani thina into esifuna ukuthi asizakala ubaba njengogogo bengamfonela wangitshela ukuthi ukhona endlini uthi angithi umtshela sisendleleni endleleni okay no hayi umuntu omdala sizokwenza konke okusemandleni baba ukuthi sikuncedise kuyo le situation yabo bengathanda ukuthi ngcono ke sivele siphuthumele ngakhona umuntu omdala yabo ukuze singamoshi ixesha ngoba bengishilo kubaba ukuthi khona lana esizoya khona masisuka lana yabo just that ukudala sinilindisile abantu abadala siloke sithembisa ukuthi sizoza la kunina uyabo kodwa bengicela nje nono angazi ukuthi Mr Jones ngazi so separate kanjani ngicela uhambe nama guest ngizohamba ne crew yonke wena uzohamba ne crew yonke bengicela nje nabo ungangifakela bona ekareni kwamanje okay nono ngizonithola lapho no Mr Jones ne okay guys niyayiva lento ubaba uyasho ukuthi akaphathekanga kakuhle kunento ezibhlungu la emzimbeni wakhe cha aka understand ukuthi le inhlungu ziqhamukapi ngoba kunokufasisisa kube ebhlungu inhloko into engayi understand nje and walahlekelana ngumsebenzi uyayibona into kanjalo kwaphuma lo masentana aphumile efunana noncedo ezibhedlela uzihambe zonke ama private hospital and bemfune imali nanani cha kunanto abayibonayo ukuthi inkinga ikuphi so siye sacinga ke thina siJozi Bioscope ukuthi
senze konke okusemandleni sibone ukuthi ubaba mhlambe singamse ebantwini ngoba ngihleli ngisho ukuthi thina sisebenza ngokwenyama sibona nje izinto esizibonayo njengamanje kodwa khona abantu esisebenzisana nabo bona babona izinto ngokomoya bakwazi ukuthi bebone into ezisithekile so into esoyenza njengamanje ukuthi sishaye imoto ke no Mr Jones no Plexina sibhekelene abantu bethu sibone ukuthi singabancedisa kanjani nogogo wethu osicelile ukuthi size kwakhe so into esoyenza sishaye imoto thina sibhekelene ngicela wena mbukeli ukuthi uhlale la uhleli khona ungayindawo I'll see you guys just now. Ugogo uthe kunomuntu khona une-client manje uthe somthola seyaqedile ngisho yibo bahle oh manje angazi mayelot bengicela ayithi siqale simcheck ne because bengithi mhlambe siyohlala ngale itulweni sifole nathi gogo ora sihlale lapho ngaphandle silini oh sanibona gogo Dumelang. Bekae? hayi siyaphila sesifikile Lava sinempilo nzikilo la batho ba le tlisitseng di mfounela mo phone le ntshwetsa ka motshokula. Sigogo ngoba besishilo ukuthi sendleleni ezayo ngiyakhumbula Mr Ke bona ba? yibo labo umano sigogo Okay. so asazi ukuthi Ke tla kopa ba kene na ba kene ma ba hlobile dieta motle aba o kene ka dieta. Osano singayikhupha icathulo siyazi gogo imithetho yakho singangena sibone ukuthi senza kanjani ngithi Ma ke kopa ha le kena di camera di kene ka hare. Gogo angeke ngikwazi ukungena Di camera di kene ka hare. Tla kena fela ntate. Gogo namhlanje kuphela gogo just yangithi uyazi ukuthi abantu bethu bayakhala ukuthi asibabonisi masisebenza What's that you doing about the camera? I have a joke. Mr Jones angazi ungangena wena mina ngizozama ukuhlala la mhlambe ngikunikeza imic ungene nemic just ukuthi ukwazi ukuthi abantu sibe sifa gogo singakwazi ukuthatha izitulo zakho nje sihlalele nazi izitulo ningazithatha okay hi Mr Jones hayi uzoyibona ukuthi niyenza kanjani no ningangena no Mr Jones ngaphakathi ne okay so njani zoyithola ku imic ngicela nje Plexina please ngicela ungithathele izitulo no ngicela ukusala no sisi ke at least okungcono no oza sihlale thina la ngaphandle ngcono ukusale ungene ngicela ungibekele zona nje la mic ukuthi if unganginikeza lezi ezifanayo lesi ukuyohlala wena la Plexina kulesi my lord konje kumele ngikuboleke hayi ngizozama mina ukubamba isound lana ngikhuluma ngale uyifake eduze nje my lord kuzokwazi ukuthi sive nathi la ngaphandle okay ungifakele yona eduze sizobalinda ke nona sibone ukuthi bayancedakala lapho ngaphakathi yabo uthatha ke ngithatha wakha Meke mole uthata ma thata wa ka ke tshwa ke di cramp ke ya kula ja ga itlo fela ja ga ngule ngwa ke tsebo etsala go go nje lona tse ke bua le wena tse malaka mo ke ya utlwa ka a ke a fase ya ona ntwe mfasang ke a bofe a ke tsebo etsala ja ga le ja ga sele mo stofel ke a tala ke ya kula doctor ke di tsamaile ka ofela ha ona doctor ke sa itsamaya ntate wa ka o na le mosadi mme hai mosadi wa ka go etseditse something maleng hona le ntho o jisitseng yona haibo ke ntho e jwang e ena ha go hlola tjeng ntate wa ka ke a utlwa hore o na le mathata a mangata ene o na le mathata a mangata tje o tlamehile nje ikutlene ke go kenya dipateng then ke khona o etsetsa le go hlabele le go etshweu o khona o hlapa lo hlapa go kenye pateng go hlape o ntse senyama so na le sona o na le senyama mosadi o kenye ditse senyama se se holwa hampe wa utlwisisa ntate wa ka ke a utlwa wena jwale o tlamehile o tle monna ke khona o thusa ko alafe ka tsona ntho tseo ka ofela di tlo bulela masapo a ka ntate wa ka go bontshe dinkenga tsa go di ho kae ntate wa ka ke ona masapo a ka wa bona ke ya ho na ko bontsha ngona ko o etsa hore ke khone ho kenya dipateng le ngwana o tsamayelana ke ngwana mang
ke ngwana ka mme ke ngwana hao ke khona ho le hlapisa ke le etsetseng mehlolo kaofela hore senyama se o nang le sona seo le mahlaba a o hlabanga ke tlo o fa dipitsa tsaka tse tlo dinwang le tse o tlo kgonang o kgone ho kapa o fothe o etse ntho tse kaofela but ke tlo bisa le metsing manje into angayenza na khona namhlanje gogo njona nje ke tlo fa yona ke tlo fa pizza ya o unwe and then o fitlo unwe ko tung unwe jwale ha ke tsebe he mosadi wa hao tlo o reng ho wena he ntate wa ka ha ke tla eno mme ha ona ka tsela engwe ke tla eno one ke yena o nkentseng nje okay ntate wa ka ha re skebe ga leka la fitla la qabana skebe la ene ka usane o fihle he re tlo kgona hore o tle le go etshweu re tlo ya metsing ko kenya metsing ko etsetsa dintho tse kaofela o utlwa ntate wa ka o ka skebe wa leka wa fitla wa mo jetse ditaba tse jwalo uzobamba nathi uzobamba nathi ungabala o tlatsa malilona mare mpa fela le skebe la leka la lwana hle mare nna ke tlo dula ntse ke shabane le wena ka mehla le ka matsatsi shothi manje asenze lokho baba akulwisa ukuthi kuphela hayi na ke amlata ke msadi o ke mmata bile hona ka jeko ke ya ho yena mana baba phela sizoyilungisa ngendlela ke khathesi ke yena msadi mare mpa fela skebe la lwana after dijara tse kana ke ntse ke phela le yena kanti ke ntse ke phela le Noah ani se ka ngwane wa ka hona tse nkebe ke simo nkebe ke sa thola thuso hayi ke amlata gogo sisikhuluma ncane mara ungalu baba ngamlanda yo ke khathetse ke yena ungazi motse ngata ha tsamaya ngwana ka go late mme wa ba tamplele nnitse ya go bane ngaketsa ya ke se ke tshotse le ditaba ka mosebetsi wa tseba after dijara tse ngata ke ntse ke phela le motho ke ntse ke re ke phela le msadi mme wa hao ke itse ke yena nketsa nje yena no ka sintwe ngakhe lo umama ka lo mntana manje ngoba phela sesingasaqedanga indaba soyalo ngoba sivi izinto udliswe umama wakhe mara ugogo uthangamsisa uthi ngamsisa nje ke batla umtibela mo le haka mo ngicela uncenga ugogo uyamazi ugogo akathandi drama baba ke yena msadi wa ka mme wa ngwano ke limetse ke litse fela o mpona ke litse monna ke se ke ntile retirement mosebetsing ke ntse ke re ke phelela bona bana ba baka ba kante mme wa bona ntsa le busy ntsa ntsama ngicela baba ngoba kusemzini kopa hore ba eskebe ya itsala mo ke kopa mtate ke kenelene ke gone o mo fa dipitsa tsae a gone lo solve ditaba tsae ke kopa le ka o sane yena ka natla ho yena wena o tla sala o solve ditaba tsae o le yena so mina ngazoro ngipita ispet okay gogo so uthi kunento ngamenzela yona makangena ngithatha ngimnikeza ilokhuzana umuthi wakhe lo afanele ayophuza wena uzosala usolve inkinga zakhe gogo ngicela uunderstand la kuwena gogo so uthi wena kuthina ubaba ungakwazi ukuthi umsize phalazi yonke leyo nto mhlawumbe yebo ngithe vele ngizomnceda then khona manje ngoba usalwa ngicela ukuthi angene manje ngimnike ilokhuzana imbiza yakhe yokuphuza then wena uzosala manje gogo uzoyiphuzela kuphi leyo mbiza because manje umfazi wakhe uzokwazi and mina bengingathanda ukuthi angazi Mr. bengingathanda ukuthi siqale simphalazise kusebenze yonke lento umuntu omdala if ungakwazi ukuthi eyenze without unkosikazi wakhe knowing uyabo and then maso uphalazisile sekava ukuthi naye seka right sesingahamba ke siconfront umfazi wakhe because kwamele le ndaba lesim expose naye angithi yazi thina sisebenzela sisebenze ukuthi ngithe kuye aze kusasa ngaze kusasa aze kusasa okay no ayikho inkinga gogo mangabe kusho wena ukuthi ungakwazi ukuthi umncedise kuyo yonke le situation ya yona ngizomnceda okay siyabonga gogo siyabonga no ngizokhuluma nabile ntho tsa ka usane ka sinsebeletsi msadi oke mmata tswile hona nje ke ha re yona okwamanje ngithi umuntu omdala asikakwazi ukuthi sikhuphe lento no ntwe ha usana taba mara ke batla alatiwe hona tje mangihamba nnete vele mme o tlametse a bue nnete hobane nga etsa song ka se lahlehile ke ntate ka lebaka la hae hona tje nka tsamaya bana ba tla sala le mama ngicela sehlise umoya ngoba sisemzini wabantu
Mr Jones ngicela utshele ugogo ukuthi sisabona ukuthi sizoyisolva kanjani. Okay baba ngicela uunderstand la muntu omdala ngoba semzini wabantu iko ngicela ukuthi ngicela sikhulumele ngapha esayidini. Ngiya understand ukuthi kwamina angiphathi kahle le ndaba as much as ngakuphathi kahle nawe because unkosikazi wakho lona okuzalela izingane yabo. So into bengicela umuntu omdala ukuthi at least sinikeze isikhathi sikwazi ukusebenza ngale case siqale bona hali kanthusa ke fela hore ka jeko nje alale atswile haka ke yona ntwe ka nthabisang eo hobane mosadi o ke le mene ha una next ke sa batla understand kana ha ke compromise. Okay so okay muntu omdala ngicela umamela isicelo sami uve sami isicelo ngisicelayo siyi1 bengicela ukuthi baba ngiyazi ukuthi you are frustrated mawufika ejaradeni ngiyacela ngoba ugogo ucela ukuthi sambe lo msebenzi okukuphalazisa wabona buthatha bo aka buyi1 ntata ha ke tlo motloela tlo nqatella msadi o but hona aja ha re yeng lo nthusang ha tswe Maya understanding okay ngiyaniva kodwa baba ngicela senze kanje utobulale wena ngicela senze kanje okay bengicela senza kanje ngicela mina ngifisa ukuthi sim expose la ku Joseph Bioscope unkosikazi wakho ngingakuthanda lokho so bengicela ukuthi ubaba usinikeze isikhathi at least siqale sisebenze ngawe okwanamhlanje ngoba just usuku lwa namhlanje yabona ugogo uthi kunento ongakunikeza zona utamfa something yokuthi ungalala mhlambe ubusebenza uyiphuzile nani thowanya and then kusasa sizobuye sicedelela umsebenzi wonke as soon as siceda siphuma la kwagogo sizoshaya imoto siyele kwakho umuntu omdala kine ke mmatla wabona yena busumba kaje kumsadi o ha ke mmatla mola umuntu omdala kuzoba ngcono ukuthi nana sizohamba siyokudrop ekhaya ngicela ukuthi sihambe siyodropa wena ekhaya mawufika ungasho next ungakhulumi next nomama umyeke kanjalo thina sale nobaba because ubaba ngiyesaba ukuthi engafika elwise uma kebe ubuphilo bobaka buli risky ubaba usizobona ukuthi sikulalisa okay mtamele ke atsamaya emsadi atsamaya ona nje re amlata no hayi wena utsamaya umuntu omdala wena uzosala nathi sicela ukuthi okay ube nathi because ngeke batla siqiniso sawo watsamaya impela msadi uzotsamaya mara ngeke kwazi ukutsamaya singake expose la eshowini umuntu omdala ngazi nabo uyang understand ngithi ngicela usinikeze isikhathi namhlanje ugogo sinikeze leyo nto yokuphuza ongakwazi ukuthi uyiphuze ilali isebenza nakusasa sivuke mayingabe kumele ukuhlambe ngendlela zakhe ukuhlambe and then masuka la kwagogo kusasa sizoya straight kwakho siyom expose unkosikazi wakho simxelele ukuthi sesiyazi ukuthi ugula nje bekuyibanga lakhe uyena hanna bana baba to bala mole liyena muloyo no ulobula abana baba okay so ubungathanda ukuthi mhlambe sibe nani nomntana kwamanje yona nthekitsho into zokuyohlamba just sidlulene sithatha into zikahlazo zokuhlamba nezokutshintsha ukuthi at least sibuye kusibe kugogo ugogo unendumba yena unendawo zokulala abahle bana bakhe ibeli yena asale ka usane alatwe linthuse fela ka se le montse mo le haka mo into esingayifuni ukuthi ubani hankare bana baba lo go bala le moloyolo ulo babula azangithi kwamanje akazi ukuthi silanda akazi ukuthi nilanda usane ke fela watsama after kusasa no till into as long as ubaba wakho ebese ka right because kwamanje sengisaba ukuthi siyahamba siyomkhupha lena ubaba engekho right kanti lo muthi lona udinga ukuthi mhlambe naye ebe involved uyabona ebe khona around uyayibona so at least ngicela ukuthi sisebenze ngobaba sicede nje tonight and then kusasa ke masiceda lana ugogo seke kwenze konke okwenzile singahamba ke siye kuyena siyom expose ngoba sifune impendulo nathi ukuthi wayezokwenza into kanje ukukhohlakala kanje Satan ke muloyi uje ko mpontsi after many years what's umsadi o kinali dijaga kinali yena umsadi okay so umuntu omdala masifika ekhaya singahamba nisonke masifika wena nono wozongena ucela impahla uthatha impahla umdala ngithi nawe so angeke eze kujajela uthatha impahla nje ungakhulumi naye uthatha impahla ukuthi at least nikwazi ukuchintsha namhlanje nakusasa ekseni yabo masifuka ngiyacela ke batla fela linthuse ere ha ke batle ngwana wa ka tsamaliwa no sama kaofela angithi muthepi utangiqedela bana ba no sama kaofela flexini angazi Mr Jones ukhona lapha ngicela update Mr Jones umtshela ukuthi ubaba uthi sambe siyothatha impahla zokuchintsha ngale kwakhe yabo ngoba akafuni yena ukulala nalo unkosikazi and then kusasa ke sizokwazi ukuthi masisuka la kugogo sambeni siya kuyena
siyom-expose. Ngicela ungi-updatele nje uMr Jones nogogo. Okay umuntu omdala soyazi ngicela nenzeni? Ngicela ningangilinda nje lapha ekareni umuntu omdala. Ngiyacela cause uMr Jones amsho nabo bayeza njengamanje. Sizokwazi ukuthi sihambeni sonke. Ningangilinda lapha angithi solanda impahla njengamanje. Yebo ngiyabonga umuntu omdala. Okay guys, yabona umuntu omdala is very frustrated. Inkinga nami kwamina angazi mhlambe nina nivile ngoba i-mic beyingene ngaphakathi. Angazi ukuthi bebekhuluma ngani lapho nabo Mr Jones ngaphakathi. Kodwa ngokubona i-situation ngathi bathi ubaba ubethakathwa unkosikazi wakhe straight uyena owamdlisa something and lento wamdlisa yona manje iyona em-affectayo. And manje ngisanembuzo ukuthi why ezodlisa indoda yakhe was there to gain. And iyayibona and manje baneyingane ingane ufuna ukuthi zilahlekelwe ubaba kanjani kodwa ngiyacela guys sizom-expose lo mama bengicela nje ukuthi nisinikeze ngizoza nge-follow up and I will come with a full episode kahle nothi follow up because ngifuna ukuthi simbone ngim-expose lo mama nimbone nani ukuthi inhloboni yopende lo muntu kahle sikhuluma ngayo because nami ngisafisa ukumbona ukuthi ngumfazi onjani lona. That's the reason why kwasekuqaleni ubaba esithi bekumele behambe beyohlola kumele beyo-check-a abantu beyo-check inyanga something like that yena akayivumi yonke leyo nto uya esazi kakuhle ukuthi kunento eyifihlayo. Ngiyacela ke mbukeli nayo lapha emakhaya mangabe unenkingo nayo ungalibali ukuthi usibhalele lapho on josiebioscope.co.za. ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are Josie Bioscope. Ungalibali ke mbukeli wami ngikuthanda ukuthi ucofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku Josie Bioscope kodwa bengazi ukuthi bazosifumana kanjani. Ngiyanthanda nonke lapha emakhaya. I'll see you guys on the next episode. Awuthatha